Assalamualaikum semua. Semalam saya I think kita belajar sesuatu yang sangat bermakna semalam, untuk especially untuk player-player saya lah. um, Apa yang kita belajar ialah, uh, if you want something and it's coming from your heart, from your mind, from yourself, things will be different. Dia akan berubah, situasi tu akan berubah. Sebab apa? Sebab macam kita orang at the group stage, saya masa-masa group stage semalam tu saya sangat disappointed. Wah, saya pun tegur, saya kata kenapa muka moyok je ni. Macam mana saya nak senyum. Mereka bermain macam mereka tak nak, macam tu. Lepas tu saya kata kenapa nak main macam ni. Kita dah datang jauh-jauh daripada Puchong ke Sungai Buloh, bangun pagi-pagi buta. Saya sendiri personally bangun pukul 5 pagi, goreng bihun untuk diorang breakfast, because saya tahu budak-budak ni tak sempat nak breakfast punya. So saya gorengkan siap-siap at least untuk diorang isi perut. I mean, dah bukan nak ngongkit, nak ceritanya kita bersemangat. Tapi bila tengok game bermain tak ada jiwa ni, dia sangat kecewa sangat. So bila kita diberi peluang untuk pergi ke next round, saya cakap dengan diorang, you guys kena bagi tahu, kena buktikan you all nak benda ni, bukan saya. Regardless lawan siapa sekalipun. Masa quarter final kita lawan dengan tim yang I think tim tu ditarget sebagai juara lah, because kita tahu, saya tahu tim tu memang very good quality. Kita orang pun kena belasah dengan dia orang masa satu liga dulu. Dia very good. So saya cakap dengan budak-budak ni, saya bincang on strategy, on tactical side. And then saya kata, siapa-siapa yang bagi strategi atau taktikal sekalipun, ia tak akan bermakna kalau orang yang nak execute, which is yourself, the player sendiri yang nak execute tu tak buat betul-betul, it mean nothing. Okay, so you tell me, you nak ke tak nak? So dia kata nak. So dia main betul-betul. Alhamdulillah kita menang, kita pergi ke semi final dan seterusnya ke final. So saya cakap dengan dia orang, see, proof is here. Nampak tak? Dia kata lah, coach, thank you coach, your tactical work. Tactical is just a tactical, but yang execute tu penting. So bila you execute, you bermain dengan penuh jiwa, dengan penuh semangat, yang penuh dedikasi, fight, semua orang berubah game. Semua orang, daripada goalkeeper, defender, semua nampak bermain and fokus. In fact sebenarnya masa quarter final, masa second round tu, quarter final and so on, masa lebih daripada group stage, pun mereka masih lagi boleh bermain dengan penuh semangat. So that's the key ialah, if you really want it, you go for it. Coach hanya medium untuk menyampaikan, untuk memberi semangat, untuk menyendarkan, tapi yang akan bawa, yang akan execute dalam padang is the players tu sendiri. So I really hope that benda ni continue. InsyaAllah petang nanti kita orang ada lagi satu game Liga MAS. Satu lagi akan bertemu dengan tim yang kuat. So I really hope that dia orang memiliki semangat yang kuat, semangat yang kuat, yang fokus, yang nak berusaha untuk execute apa yang kita plan, apa yang saya rancangkan. Really hope that benda tu akan berlaku nanti. Result tu nombor 2. Saya dengan player saya selalu cakap, result tu nombor 2. Result will come kalau you bermain dengan baik. Tapi kalau you main tak baik, you nak harap result macam mana? As simple as like that. Okay, sama, bukan untuk player saya saja, untuk semua sekali player kat luar sana. You main bola, you main dengan penuh jiwa. Gunakan peluang yang coach you all bagi. Jangan sia-siakan, walaupun you all masuk untuk 2 minit terakhir, 3 minit terakhir. It's okay. Just focus and execute. Right? Assalamualaikum.